Office Traikam Superintendent of Police ke East Khasi Hills District haka Henry Tarik Unai Wing Araja Arpusan kalapan mi ya ke Kyrwoh benjing pen bena haka bay day bekajing pakhang Surok haki benta kathan Upper Shillong. Kat kum ke Kyrwoh laong banamar ke jing pen tray ya ke Surok ke badan Hajan ke Rhododendron track bat ke Skul Gorkha Upper Shillong on pakhang Ïaid kali nadu ke por khat way beje men miet jong ke pra Tarik Unai Wing Araja Arpusan hadu ke por san beje men step jong ke khandai Tarik Unai Wing Araja Arpusan. Kumta la kerpat ya bero ban pendon kam ya ke Surok ke bana lat kor sapom la krai sisan mer Upper Shillong ong ke Kyrwoh. La ong ru bah ke por men sngi jong ke khandai Tarik Unai Wing Araja Arpusan adam sha ban Ïaid ya ki kali he lani ki heavy motor vehicle HMV na ke tei ke benta Surok Henry on sha pat tang ya ki kali ki badai ya ki kam kerke. Habatin pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya